Anumre no sia abogana rishima mayamamuni na juma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM so. Ebre aso sense madura esini esi adwanumre yi. De babesumu se anumre no sia akan kasesa miken. Akukọ mpenu asam na mpese na jana abedoso no. Oboabo na kope ba bi di ni tiato adentia. O twedi amponyankopo bese adom na kire bia no akwakoda no nsia kan enu ntokopo ba bi di ni tiato na enu ne yenso nsama asisi ne yesi ne koso de babasum sanwume no nsia akan kase de abusuan wo betie bi enanwumre yi ene se panyini bi de ababa tudwa se Ghana national anthem yebo na wansori antwa no krusa watomra na wa national anthem yiwa ana nam subie amasisi amno kasa de ukopiem ewa mempa asama wanyina wono abutu wonom wode acho pade akwakoma na nado dan kwakufado edientia efutuo akwa magana fo se mobile phone so anaba futintan video so bosia je no monhwenyai na wonsavu from wono yebobabram ewa nwuma so adwumade ntotua so na sebe dani de ma de so mo blue sasa tabato besu aso kirem se nwuma sua sisi amno kasa de atwape amanyesemu ono eya abegwaku am na hwe abato adwumade ntotua so electoral commission samno kasa mu kirem se sade enei electoral commission access wo ba pen wo de adwumade na manyaku bi opposition mo twa manual bia so no mu jam wo no amaso o mani nje hu wei ene afufuro bi na nwure yesi adwa de babesumu sanwume no nsia akan kase to so dun wotwe ye kwasi ada no yenso ye be ye health screening ye ne ayasabia kase ba ko odan ka bom edi dwumadie be hye so ena afi Jubilee Hospital ni YouTube Kwame Asante aka Sir Charles achim akokwa so ne takura se de hye na darumo watam ya tum yo po ayetwa gu frede tifo adwenkyere phone mu wi no like no asanso ahye ana 0594 841044 mom kuta yes moja yam no o de befa SMS wa kuta WhatsApp na smartphone so o de ane WhatsApp na o de afa so aba enwumre kase ni de ene nuam nti information centers buru aduonum kwa duosia bono mantemu asante mantemu ene poe mantemu wo magikase atum prekope okwa abnase a twafo information center wajiatum oko ayi ebeka pa etwere so zevo achekrom asene babia wo mabiem ku ha midin adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mesa adwene papa na papa endi wani mukan afe bie wasum ensam no emu kiremu ene ne fiti ase eni Ahenkan FM ekwani mu atene edaho yate asim kenken ya ne yakro no yesen samno ase ade amamwa na ayade se ene Ghana eba no aye yasen so de se eye enwom se eye yan franka ene de keka ka ho a eye yan toto na se kura ye hwese ye kuramu ye paasa se no ene ade de di perfect rasa ampa ye Ghana de shimamma enu nti wa bere bia beduru baabi na ye franka ewonom no ewose utwa ne kruse na etimi enso aboase oduru baabi so na Ghana ya senso de eno eye nwom no se ye bo so pa ewose utimi gina ho na odi kire buo ne ani de ede ema no na ni nyina ne se eye anano efia de twamui na eye da ponde eye yidi asuo no ma yato din se Green Ghana Day ye duanua na etimi aboa na nu nti Ghana ba bia betu ani bia no obehu anham no na no akyesa mpa ye nkwa ya hodo no ya senso ehwe atekire ne biem na etimi aboa manom etimi akonkan na yade so mamu ni nyina adwabo kase no ekoso ewo nkambupuni mantamu University of Ghana Legon na wabere dwumadie no ekoso no na sense dwumadie no ye dwumadie da o my konko Ghana kuma so nti ania Ghana ya sense de enwom eno aye national anthem no etwagu ye ewo dwumadie no ase wabere etwagu no ana Ghana man panyin na do kwa kufado aja wo munyina ne ade so matagiro no ewo no munyina sole dwoma na mo so a wo mde ani die ede emma eye Ghana asense de enwom no na wabere aja egusu abona ana ehunu se eye wo hene baako ono de watewo wabere obia so ne agina na mo eso na no eye wo hene a wo eye mempasem eno eso nkabupuni mantam wo Legon patam wo no mo eye ni eye tobo obudai ampaw na ni obra nwum twagu ye da ni ti wonum yi na je se manfo bebire ka omu chi na de na ni yi edi na ni yi ni won sore edi manfo ke ka omu chirim sa sana na nado da kwa kufa da kra so di na ni ehunu enti akra ta ya
ya senso de anwum no esi ya pe ana tia so waka kire osoafo no ana hwega opuni mantam aso no manyafo Henry Kote se ka ho kwaka kire nanan se edie ntipa ne house ye bo anase ye to o mayi asenso de anwum na wono nko ade wato no obi asore ade nti no yesa eti uhwe na nadu na kwa kufa no mfanyina ba boy fonten tan so a na timi se akwana ne buafu pa na ne kokwa pai na no nam so bi ama enam ne ekazai wahine wono ana wo mempasem krodua no emuoni tobo obodai ampa otoso ensia sam no kase waba bonte aba be chechem die ntia wabra oman ahyansode adwom no ye to no eto no motem se sab mpredua sakafrate enya boapaye ese wo hyada pa se wonfa ni die emfa ma ahyansode enwom no dabi na mmom no de ate ne se na ni mpom toto no na tia se abia ni mu no doctors fo na sapom din ehwesofo no edna to aduro so a tia se ni ndo na wo fine kura bre na so apa ho a wose ka bia wo fie anase ka wo bani ndura wose ko fa bie entina mani mpom ayemre pa enu nti ana tia se ma no ejana na mo so wa bra na ya shanso de edwom no enso etwaguo no na enye se bia sabsabi mpredua se boapaya na se no mpese wode ani die enso be ma empenfo matwa ade hye ono mo na wasra pa se wadie enwom no kurampo si ya kurampo no ama mpanyine esoma osoafo na reka puni mantamba ne nchen no wo wisegu na asum se ka kire na se man hyeda ka kire na se seni na ekoso enti wonim die enti enai ene ofe ba bia amanfo twabro no waso adwene wa wanti ase na me yentie wa abra na wode nkyeremu no ema. Yeah, I waited for 2 hours. So you could see that I'm exhausted by that time because I have a time of taking my drugs and it has exceeded. So that's why my whole body was not all that well by then. So it was just unfortunate that it could happen because our school time, anytime they play national anthem, wherever you are, you have to wake up and stand up. I'm a law-abiding citizen of this country and I'm well much educated, so I can never go that way. It was not my intention because I was on medication. Na just away one said anya boapaye there be was say obeka akura atete no wono wabre okọ school no se yenya bo ya senso de adwom ne pe ba bi biara wo bia no wase ugina ho am ye bosi ansa no watu 92 nim amamra no se de sibi etienti 77 producer we nya boapaye kura na ne kura mo no watem se obi abehunu no wadi adanse se enya boapaye esuo ntino wadi achopa de mu oten pa ade ema Ghana man panyine na nado danko akufu ado afa de toso biem enko enfama Ghana de shima nyina afa nkabupuni mantam kura titru ade hye no mo enna na trankonya wosom wo ne mo wo nyina wapo bibiara acho nkabupuni mantam so afo wo nyina wasu bibiara asabsab mpredua wo hunu se animtiabuo akoso wa enhyehye anase wo suban a sabsab mpredua oda na die no emu a wonfa encha no na sabio enye boapaye na bibi ena chese efiri suru bete bai na humam ka ye sa ka bai da bo akese ko ba sore jana na mo so kura dodo ka ba bo asimpo no da so gina ho etuedi odinsa tunsa yem a wo pa achew eno so mayentie. And I would like to tell all Ghanaians that I'm apologizing to them. I'm apologizing to the President, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. I'm apologizing to the Greater Accra region and the Greater Accra Regional Minister, Mr. Henry Kote, and the Ghana Adangbe organization, everybody, and even my community, my past and the surroundings. I'm apologizing to everybody. Abusuafo wey wahene wano ana ehye mempasam krono esuo eno so kampuni mantamu eben legwampatam wano pa eno ni tobo obodai ampaw a otoso mako ensia na ote na no disem no yesi wie ye ne asema mpa ai